Alan. Ako sa Mga kuya. Alan. Si ano, Kevin ano? Kayong Kevin natin. Game muna na kami. Sige. Ride safe. Jackson. Tapos si Sige. Hindi si Kuya sa tubo muna. Sige, ako yung last. Ayun lang. Sige. Ang bilis tong mga to eh. Sige. Dali lang, hindi natin sabi yung truck. Ride safe, A3. See? Woo! Go! Ayos dito ah. Sidewinder nga. First time. Woo! Sarap. Pero dahan-dahan lang tayo. Ay, may harang dito. Right. Fine. Hintay mo na siya. Ano naiwan niya? Ay, sige. Ganda. Oy, oy, oy. Wala na. Uy, madulas yung dahon. Panay kurbahan. Ay, idol. Naalis yung kadena. Oy. Dinaanan ng ano? Ulan. Yung tubig. Woohoo! Eh. Hop ya.
Switch back. Oh. Hook. Hook. Nice. Sarap pero wala tayong GoPro. Abay, idol. Ay, sayang. Nice. Woohoo! Switch back. Woo! Woo! Masakit na yung tuhod. Ah. Woo! Switch back. Switch back. Woo! Anli switch back. Woo! Ayan. Sumasakit na to, legs to. Meron na idol. Una ka idol, una ka. Meron. Meron. Oh. Ayan na yung ano. Nice, nice. Anli. Switch back. Sarap. Diyan ka ma-practice. Sir, yes sir! Buti na lang, tinira pa natin. Yahoo! Sarap, sarap. Sa pinauna sana kita idol. Hindi lang yung ano mo. Idol. Pag yung mga switch na gano'n, Ah, konti lang. konti lang. Ah, yan yung ano, gap. Sino titira? Sir Kevin. Nice one. Nice. Nice one. Sana all. Pa-exit na to mga kapadyak. Yoo, sulit. Ang ganda. Ang sarap dito. A few moments later. Para sa shout out sa mga ano. Shout out sa mga hindi sumama. Sumama. Oh.
Yelong yelo. Yo. Attention! Silver. Kamo, saka silver. Sino pa? Sino pa hindi sumama? Nag-yellow. Woo! After rides, Yelo na sila, ano. inom muna. Inuman session. May ano, opener. Malapit na po. Ito. ang opener dyan. Yeah, picture na natin. Thank you. Thank you to sponsor. Maraming salamat kay Sir Levy. Pinakain pa tayo ng lunch. Ganyan talaga. Kapare. Meron pa tayong Yun. Kuya.